Ntabwo ko kukomanga kufasha kubishura kiriya kitu. Ni wewe kuri kukomanga waburaye ko nzinduki waburaye nzira amaso ngabo waburaye kuko nta muntu wonkomanga iki gicu yenda naburara nkamenya aho izanira kwisha ushiriye mu mibaraba iso nabona ibyo bintu uri mu gucuruza arabiye ndagushye nimvuga ngo ndagushye so ko wasase nguzaza na Nairobi iso arafite inka batarazi nasa aho nyasa amazi nimbangiki jawazengurutse ndazenguruka protector ngiri kugenda zarayinze aho kuteri ngizazigenda abanyakenya nta turebe se kuteri ufite mpe kugupromotinga ni bimeze gute namaki data natwijya mu bihushi byanze uri mu gukirigita wapi kugira ngo uzuzuze igihumbi ibintu byaragoranye no nintabomboka muri biriya bikecuru ndaja muri M23 aho kwicwa n'inzara tuzishwe n'amasasu ndashaka iki nyasa amazi kwe zuko nyasa amaza nzani cyane kitu mpamvu nyamushatse none iyo mwitonda ikabazi rivasingeza oya byarangiye twarabya nukuri kw'Imana sigaye nicuza mpamvu cyatsu ramukuru reka ngubwiye kuva mu gitondo kwambo nahereheye nyazengurutse nagiye dika dore wa muhanda wose wa dika ruti bypass icyongereka iyo foto uri kugenda winginga dore sinyo kubesha niwo rumwira wanje ako urabikumwira wanje tu turebe iyo protector ngize nukuri kw'Imana y'imishuna nateye yonyine bampayisha kuva mu gitondo bujya wanyandikiye message ngo ugiye mu kazi nukuri kw'Imana yo mwijuru nyategesheje 50 tegeshe 50 kugaruka nijanya kwisha ndetse ungutsa ngayo nta kintu niki kimwe ko ndatekereza nkabona nyasa amaza aragaburika abantu tumusubizaga kwa nyina ntatwite bakoje kubyarira nyanze guca ku rugo ndavuga ati niwo mwira wanje niwo urabize ese mu misatsi bimeze gute ayi mu biwushi biragoye ari gikecuru cyahise none ngo gikorere ngo massage ifu nakireba mana kikazama kuvuga ngo kikamba cyanga babakobwa bazabo ngo nije nguri bucose cyamfa kwambara igineti ndagikirigita ndagikirigita ndebe ko nobona amarongo nje none mfite umugore ugira abagenti nkeya umugore ari mu kwavuga ngo musigire igihumbi kaza cyashize ntumbwire ati watete Iya akakubwira gute si ibyo umugore wewe ibintu kwezi aho twebwe nuko kw'Imana izana kucura amafaranga 300 nyamara gutana amafaranga 300 kibasa nkagura ibishimbo mbosho yewe 200 ikaunga ntantose namadeni ntantose namadeni akaririmbo batumesame watu na deni kwa haya umunyakenya uzo ko ibishimbo ma dutahe rugo aho gezaho kwikopesha ibishimbo dutahe ndakubwiye ngo nyarushe mu bantu barushe none uko nanjye ndimukwirirwa cyapati ndimukugenda ngakekesha 7 akaba arizo niririrwa mu kazi ariko ndumva tunyemera reka mkubaze ikintu iyi Kenya seke mwana wa mama urabizi tuja gushaka twese tuja gushaka twarumvikanye warangi bashwa ngo nishake nyasa amaza ibintu ngo bizokora ngo ikiniki ngo shake nyasa amaza ngo naze ngo nitugishika mu nzu guke ngo ibintu ngo urugo ngo mumugisha tamugisha naruboneyemo intunga singokoresha tamugisha nyaboneye uvuga ngo wahisemo nabi yahisemo nabi ariko uramugore se musubizi wabo mwirukana nabo nagize igitekerezo aho ukuntu twarezwe neza aho kuvuga ngo nyasa amazi umusubizi wawe ariko itonde abo naje igitekerezo nafite nshaka kukugezaho reka nkubwire reba hano niyinga ibintu by'amakanisa byarateye ino ntabwo warabibonye kandi banditse tibage Rutungana wewe yashinze kanisa takija mu cyaro ati wowe
asigaye arya amaturo asigaye arya amaturo rutungana asigaye yambara ikoti ataragiraga n'akabutura ni ukuri kw'Imana nyicaye ndavuga ngo iyi protect uyu munsi protecta ubyumve reka maze nyibwira abantu bose babagiriye uyu munsi protect ni ijambo yanyu sinzosubira kugucuruza ari ibindi bintu tugiye gukora nantungana yes reka nkubwire protecta ndakavuga zigende yahiye reka nkubwire ko urwanyu mufite abantu hanze bene wanyu bari bakuri sawa Afrika akubera basabanyorera gusenda musayano muri Nairobi nta muntu utagira umuntu hanze ariko abenshi nante bafite imimaro ariko nyabonye ikintu tukora kizima shaka idolari nkeya zitari nyinshi shaka izindi ese nk'ikanisa kurishinga ari kuzura n'intebe nka 80 ikanisa ni business ikomeye cyane tu uravuga gute ikanisa ariko wabaye gute urandi n'ibifakazi tuziranye bifite byari bigira abagabo hanze zama bikubita gahunda kimwe nzangikura n'izari magana ari niwo mushinga dufite general tugiye gushinga ikanisa iryo kanisa nyabo reka dushaka igishoro umva kubwira reka dushaka igishoro mfite umuhungu twiganye twariganye kandi nawe yabaye mu pasteur usoma intazabijumva azabijumva ese ubundi naramubwira ati umugongo ugiye kunturikana timukuryama kari nyihasha nawe ari mukunanirwa kuwukanda kubera umuruho nta kibazo sezera kinyuze ndamubwira ngo ya misatsi y'abari abanyagihugu n'abanyamoko isezeye umva nkubwire yaramwonde gwera turi munsi turi niposho turi tariki zingaya turi tariki niba ari 6 niba zingaya aya dawe kubera gushuha mu mutwe tukimenya amatari ariko niyinga kintu cyumwe cyose mu mubisi ushaka idolari 50 umva kubwira idolari 50 ushaka idolari ibihumbi 7 birashinga kandi turakodesha ikanisa amakanisa nayo bituzabona bazabona notera igiti kimwe ikindi hariya bagashira ihema ngo nuko ikanisa ryabaye je nawe twose ibiti bifatika turashinga ikanisa hanze gutya hantu gusabara ugenda ufata umugore wawe n'abari abana bawe bazaza bari iyo ni korari ke iyo ni korari ufite umugore naje n'abana bariya bazaba bayumbi bazaba bayumbi tuzogenda tuzokureba sebagabo ameze neza cyane afite famille yuzuye tuzoshinga itorero kandi rizakomera cyane kutazi gusoma dushinga ikanisa utazi izo bintu hano Nairobi icyo tugisengera buri muntu cyokora wewe cyokora umva nizoje kubwiriza kugira ngo abantu batagucisha mishisho uzufata igitabo nzamba nahakurangiye umpagurutse nsoma tugasome wewe uvuga ati gusoma ndabizi cyo ntazi n'amagambo cyane yo mu Bibiliya azatera stress iyo bicaye kuri Bibiliya murabyumva bazavuga ngo iki nzanyama nyumva kuko madayimoni azamutse ahubwo kuko Bibiliya ubwo niba mu madayimoni tagara abamarayika reka ariko njewe nawe urabizi tuzatunywa inzoga tuzatunywa ibintu byinshi cyane kandi ese uzogenda imbere konzuko waretse igihuru kubwikanje konzuko kanje igihuru uza mu materaniro wiprose ntungayitonde kurarengera gabanya igihuru wumvikanye ibintu tugiye gukora nta bindi wowe ntere wikiriza ninjewe uzobaribera rero utazi kwandika ariko nkugize evangeliste kwa ndakora ujova reka nkwereke siko amaturo isadaka niyo dukeneye cyane reka nje ncunga reka ugire umuntu ushinzwe amaturo tubizi ko n'ifaranga zinkana kazi zo kubikira mu minemo cyane ntunga niyo muntu wa mbere urabizi ntago nohemuka tugiye gushinga rero ikintu cyitwa iki ikanisa uzo dukontorora isadaka zose kandi hamwe n'izina rya Yesu tuzobona ifaranga iri inozu yawe urabibona kundi imeze neza izomera neza kurushaho cyo tugisengire hamwe n'Imana kandi gano tuzohindura imyambaro ndabona ko twambaye nk'abarasi icyo uzawikwita mu ikoti wiprose iryo koti kumenye ko nzobikodesha ni ukuzangirirwamo kuva n'akazi rimwe n'ihinga ibyo ni ibihumbi 7 mu kwezi hanyuma isadaka zose ko zingana ni wowe ushinzwe kuzibara ukanzanira tukishura amazu tukazijya ibintu byinshi yaho ibyo twakoze igiterane
tuzotumira abantu tuzokora ibitaramo byinshi iby'amashimwe n'iby'abapfakazi bibe ariko kugira ngo tuganire gutyo twogana ibintu byinshi cyane umva nkubwire reka ngende oya buretse kugenda nkubwire ukuntu njye natekereza mfite umugabo twiganya ari muri Amerika Arizona we yarambwiye ngo ushinge ikanisa namukubise budget ikomeye cyane namukubise budget anyemerera miliyoni 8 z'amanyakenya sawa tuzubaka ikanisa yiza ariko bakiza twotangira hejuru kwiruka oya yambwiye n'ifaranga gaziyo yanyohereje na kamera yo kuzanza ifotora buri gikorwa uko umufundi yatovye sima uko umuyede yateruye sima beba nzamfotora n'ibyo umufundi yariye ku nyubako icyo ni cyiza cyo tugise noneho iwe afite amafaranga ari amaturo yacu ntacyo murebaho we azotwubakira ikanisa rimeze neza kikiyo sinenze ko ugira akamaro kangana kugira ngo kutima yego kugira akamaro kubona wowe tawabuze gakamaro none sawa ikanisa tuzorushinga kuri none udufaranga duke yanyohereje ngiye kugenda ugure isimisi zima na korogati urega ni pantalo ni koti na bukare ukubitamo na bukare kugira ngo abafana no niyinga ugomba kwirega muri la kanisa mbere yuko turisohoka ubabwira ati narakijijwe amenyo anje sigari ry'amabiswe take gigihu aho wowe inzoga ko tituzuze sinova kunzoga izoitera morale signor kinzoga oya kanyanga oya numva nene kandura azuko ntazamwe urabizi kanyanga sinyo ireka yaratureze ntunga ibuka mu minwe kanyanga handeze mu minwe ngoje kwifa hino gahusha kauza sinova kunzoga twoshinga tutoshinga barivera kandi ikintu nyihasha tagomba kuzonzoga tukaza wasinze ngumubwire ko ndi umusizi azuko ndi umupasteri azuko nzangarukira ku mata n'ibyayi nigiko ariko ugabanye turarangije hanyuma ikindi kintu kimwe cy'ingenzi ibintu by'abantu ngo baje gusimba hariya babantu bereka bagendere kure oye nzampamagara n'aba batobona imbebe biri uzona bwa wimbe uzasimbuka n'aba batobona imbebe iciyemo iraho aho ni neza cyane baba foroderi nka bajya babona ibiheko byahwereye bara ni udukeneye uzamuntebe kugira ngo mbonye igiheko abo ni udufana bamwe batobona n'imbebe iciyemo ariko abandi bagira uburyo ngo he uriya muntu tunga tazinjiza mu kanisa ryacu atubonye twoba dufite ibibazo ngo barumwaje yogenda akatwerekwa akamatushira ku karwanda gute ndakutwereka wegenda ugarame faranga abandi bafashiye mu irondo boja baraharika yore giturai hano kusanga kitubabuza bose tuzobatumira bafeke tuzomenya ukundi kuntu tubigenza nyuma siko kangenge gahunda ndagutumira igikorwa ariko tumira no kunyasa amazi yo kuja mu ndafara uziko nono kakana kanje gatoyi kazi kambira ngo ndora kufana nja wowe kareba ngura mwana ibada yabo je utoze gushirira mu butayi protector ya ngo umusara simuki wege ndagutumira demire kampuweke ntumire ifaranga keya mikuri nyabo nisho tudeni hari tumire inabi za maharagwe ariko urupfa amadeni bishimo ariko ga nitumara gushinga ikanisa gutya zobareza wowe uzumushingwe amaturu isadaka mimi ukukwenda waza nabantu tuzopanga ibintu byinshi cyane tuzobivuga mu gice abantu turabafite genda genda banze reka ngende za kuranya amazi yacinze nyapfuye za protector nyasiza ndakohereza n'ifaranga zo kwiyogoshesha fakumpa yabo itere n'ubundi yafone yari kire Tantwari batiyokitera uzupfa kumva umuziki ndayihereza umwana wanje kuri nta genda uzupfa kumva umuziki tunga nagiye sha ikanisa tumwemeranyisha iryo kanisa uze ku ese tuzogomba kuja mu nama y'ikanisa rero tuzoja mu nama y'ibintu byinshi reka ngende wirondogora sohoka tunga musezerere nyabeza ubwire ko ako nyabeza zamenye uwo ndiwe neza uzambwibwira ko ndi forode nyabo oya zambwira kuri pasi uzatumwa kuyishishwa abantu tubatuza oya kaka bari kacu tukazi kwa wanjeri nzanza nakaje tuzoza kwa wanjeri tuzamenye takibazo basha sohoka neza kabisa ngwino nafunge umuryango
yo mana ndashinga ikanisa ndi umuforodere bigeza akanyanga n'ibyatsi turakanja ariko bana kuba turemeye kuzoza kukanshira urunkinga ariko nzabayobora nzankanshira igihugu ikeya akanyanga gakeya wenda mu bagore niho ntazoje kubera ko ntiyashara asuko rw'ifu ariko igihugu nzubikanja zanitwaza brosada mu materaniro ariko mana we guhera umunsi sezeye ikinyusi kubera ko gukirigita ngo massage fu kikama kigarama wazugira gutya inyama zikaza zuzura igitande ariko mana yanje mana we mbabari sinarenze uko nzova muri Kongo nzoze gukirigita abakecu abakisi sasa gukirigita abakisi Nairobi kandi kana mukuvuga ngo kijana ngo tufanye ngo ile kazi yetu mana nasi ndasezera ko kazi yetu kamve kugarama umugongo ararusha nyihasha kiya amenye ibintu by'umukwirwamo yotashe ariko Imana igira neza tiza yereka umuntu ivyo yiriwe none iri kanisa data wacu ngomba kumubisha kohereza amadolari $500 nk'ibihumbi 700 cyangwa 100 kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza sinzoba pasiteri ntarya sanshi imbere y'abantu jewe inzara yanyishe ntibibaho ariko reka dupfe kugarama no hano ndi bantu biraza kugera gica nawe ngo afite amadeni y'ibishimbo reka mutumire kuri MPC ndebe ko kagica kishura abane kwa pasiteri revera ufite amadeni y'ibishimbo kwibarabara areke dutahe gica gifiri